veče. Ja sam Gorislav Papić, vi gledate Oko 11. Pre tačno 30 godina u Dubrovniku umro je Aleksandar Leka Ranković. Procene obaveštajnih agencija bile su da će na sahranu već odavno srušenog komunističkog lidera Srbije doći oko 1000 ljudi. Procena je omanula za oko 100 puta. Na sahranu Leke Rankovića došlo je 100.000 ljudi i ona se pretvorila u politički događaj par excellence. Da li je Rankovićeva sahrana prva masovna pobuna Srba protiv titoističkog režima i da li je uostalom i Rankovićevo rušenje bilo uvod u rušenje Jugoslavije? Na ta i druga pitanja vezana za život i mit Aleksandra Rankovića večeras razgovaram sa mojim gostima, a to su Mile Bjelajac, istoričar. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledalcima. I gospodin Pero Simić, naš istaknuti publicista i novinar. Dobroveče, Pero. Dobroveče. Kažete mi, vi ste poslednja vaša knjiga je o Draži Mihajloviću, međutim, koliko ste knjiga napisali o Titu samo? Pa čini mi se do sad 7. A o Rankoviću? O Rankoviću jednu i jednu o Draži Mihajloviću. Pre nego što pogledamo portret Aleksandra Rankovića, ko je bio Aleksandar Ranković u jednoj rečenici, gospodine Bjelajac? Pa u svakom slučaju on je simbol jednog vremena, oslobodilačkog rata i izgradnje socijalističke Jugoslavije, a onda je postao jedan negativan mit u političkoj konstelaciji socijalističke Jugoslavije u vreme njenog zalaska, da bi onda došli u vreme dekonstrukcije tog mita 80. godina koja traje evo do danas. Prema vašem mišljenju pozitivan ili negativan lik? Pa ja ga nisam lično poznavao iz ovoga što sam čitao. On je sigurno bio jedan od branilaca Jugoslavije za koju se i borio i za čiju obnovu je založio sve što je imao u svoje vreme. Gospodine Simiću? Pa Aleksandar Ranković je pored Tita bio jedan od najjačih simbola Jugoslavije. Po mom mišljenju pristalica jake Jugoslavije do 1962. godine, a tad, posle nekog trodnevnog plenuma Centralnog komiteta, kad je shvatio definitivno da svi u jakoj Jugoslaviji prave svoje jake države, mislim da je postao pristalica jake Srbije u jakoj Jugoslaviji i to će mu i doći glave. Pre nego što nastavimo razgovor, ipak da podsjetimo gledalce na najvažnije slike iz života komunističkog lidera Srbije. Prilog Milice Jevtić. Proletarska karijera Aleksandra Leke Rankovića bila je komunistički san. Iz Draževca kod Obrenovca kao 13-godišnjak upućuje se na abadžijski zanat, a postaje maršalova desna ruka. Radničkom pokretu pristupio je 1922. godine. Hapšen je i osuđen u Kraljevoj Jugoslaviji zbog revolucionarne aktivnosti i deljenja propagandnog materijala. Bio je to jedan od prvih političkih procesa tokom šestojanuarske diktature. Posle šestogodišnje robije pred Drugi svetski rat prelazi u ilegalu i nastavlja revolucionarnu aktivnost pod imenom Drug Marko. Gestapo ga hapsi zbog diverzija, muči i prebacuje u bolnicu jer ga žele živog. Partijski drugovi ga međutim filmski spasavaju iz bolnice gde u toku rata iz centra Beograda nastavlja sa borbom za oslobođenje. Odan i čelično dosledan postaje čuvar poretka komunističke Jugoslavije. 1944. rukovodi osnivanjem OZNE i narednih 20 godina provodi na čelu svih tajnih službi štiteći sistem od političkih neistomišljenika. Da revolucija po pravilu pojede jezgro potvrdilo se i u aferi špijuniranje u kojoj je 1966. optužen za prisluškivanje Tita. Afera nikada nije ispitana i dokazana, ali je Rankovića koštala svih funkcija i političke karijere. Umro je 1983. u Dubrovniku, a sahranjen na Novom groblju u Beogradu. Prvi put na jednoj sahrani čuo se aplauz, a sahrana je pretvorena u politički događaj. Ponovo smo u studiju. Gospodine Simiću, dakle, ono što je, nema nikakve dileme. Aleksandar Ranković bio je nesumnjivo čovjek broj 2 Titove ili Socijalističke federativne republike Jugoslavije, čovjek pod kojim bio je vođa, odnosno bio na čelu svih tajnih službi policije. Da li možemo reći da je on bio i garant bar prvog dela one parole jaka Jugoslavija, slaba Srbija? Svakako. Previđa se u iščitavanju njegove biografije, čini mi se i njegova primarna funkcija, organizacioni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije. A pošto je ustanak partizanski u Drugom svjetskom ratu bio delo Komunističke partije Jugoslavije, to znači da je to bila primarna funkcija Aleksandra Rankovića i po tome on očigledno ima za ishod tog ustanka, čini mi se, ravnopravno deli zasluge sa Josipom Brozom.
jer je Josip Broz Tito primarno u Drugom svjetskom ratu se bavio prepiskom sa centrom komunističke u Sovjetskom savezu, sa centralnom Kominterne dok je ona postojala, a posle toga sa Moskovskim centrom koji je također rukovodio praktično, jer Tito ništa u Drugom svjetskom ratu nije uradio bez dogovora sa Moskvom. Ranković je bio, dakle, pre svega tvorac ustanka u organizacionom smislu, u njegovom partijskom vokabularu, a to je bio pre svega zadatak njegov. I on je na taj način bio jedan od tvoraca Jugoslavije, a tajna služba što se tiče i što se ističe stalno kod pominjanja Rankovića da je rukovodio svim tajnim službama Jugoslavije. Ranković je operativno od 1944. godine bio šef OZNE, ona je već 1946. prešla u UDBU, do 1953. godine kada je ministar unutrašnjih poslova postao Svetislav Ćeća Stefanović. Karakter režima bivše Jugoslavije je takav da je pravi šef svih tajnih službi samo Josip Broz. I ništa nije radio bez dogovora s njim. Gospodine Bjelajac, možda treba reći i da iako je Brozova bila posljednja, ali ipak ne treba zanemariti ulogu Aleksandra Leke Rankovića u formiranju Golog otoka, u čistkama, u ostalom formiranju svih gulaga Jugoslavije. Pa da vam kažem, oko toga se u historiografiji spore zato što se pozivaju na različite izvore, a često su to narativni izvori onih političara koji su preživjeli Rankovića posle 1966. godine. I deo tog narativa koji je nastao posle 1966. godine precenjuje ulogu Aleksandra Rankovića u tim dešavanjima. Naravno, hoćete reći da on nije imao veliku ulogu pri formiranju, recimo, Golog otoka? Apsolutno. Nije moglo bez njega. Komandnoj odgovornosti sprovodio je tu ideju. Odluka da se izoluju je bila zajednička odluka. Prema tome, tu može da podeli zajedničku odgovornost. Za karakter režima na Golom otoku, ono što je ostalo sporno do dana današnjega, ko stoji iza toga, da li Hrvatska OZNA na čelu sa Stevom Krajačićem, da li neki od ovde čuvenih generala koji su prešli tada u MUP, a posle u diplomatiju, koji su zapamćeni u svojim republikama po doslednom ispunjavanju svake mere ili preko mere. Čak za Aleksandra Rankovića i neke druge kadrove postoje druga svedočenja, da je činio mnogo da taj režim bude ublažen, odnosno da se sa tim režimom prekine. Ali, kažem, taj narativ posle 1966. godine je dodavao u konto Rankovića preko svake mere. Time se pravdala jedna druga politika koja je nastupila u Jugoslaviji posle 1966. U stvari počela je 1963. godine. Veoma otvoreno, veoma... Ali pričat ćemo još o tome, možda samo, gospodine Simiću, da zabeležimo još jedan zanimljiv podatak. Iako je Aleksandar Ranković ostao simbol, pogotovo među Hrvatima, Albancima, pa i među značajnom delu srpskog naroda, simbol državnog terora prema neistomišljenicima. Na prvom kongresu Komunističke partije Jugoslavije on je osudio zločine nad Albancima u Baru u Crnoj Gori. Jeste, i niko nije na taj način tako bezrezervno osudio zaista teške zločine koji su napravljeni protiv Albanaca. Jedan Albanac je ubio jednog oficira na Sremskom frontu. Zbog toga je išla odmazda 300 ljudi. Posle toga je bila neka slična, iščitavala se tako kao pobuna jednog dela mobilisanih Albanaca na Sremskom frontu. Stradalo je 300 ljudi u nekom vozu. I taj način osude profiliše Rankovića kao čoveka koji bdi negde nad idealima te revolucije, nad ravnopravnošću svih naroda, a legenda koja je posle Brionskog plenuma zbog političke instrumentalizacije koja je izvedena na briljantan, sjajan način, posle Brionskog plenuma, da je Ranković bio tvorac velikosrpske politike, ugnjetavanja Hrvata, Albanaca i svih drugih naroda nesrpskih u Jugoslaviji, lišena svih činjeničnih osnova. Prosto, ono što su Albanci najviše zamerali Rankoviću, oduzimanje, razoružanje Albanaca 1956. godine, a reč je o desetinama hiljada dugih cevi,
je delo Titovo. Tito je naredio Rankoviću i rekao zašto se sa ovim čekalo. To je instrumentalizovano i prikazano vrlo uspešnom politikom vodećih albanskih političara na Kosovu i Metohiji, ne samo kao Rankovićev, nego kao srpski teror, da bi se naplatilo vrlo visoko, praktično odvajanjem Kosova od Srbije, koje je počelo samo 2 godine posle Brionskog plenuma. A zapravo znači... Što je krivica i srpske političke elite. Srpska politička elita je uklanjanje Rankovića iščitavala kao stvarnu demokratizaciju Jugoslavije. I trebale su da prođu 6 godina do uklanjanja srpskih liberala 72. godine, da se vidi ono što se videlo već 5. jula 66. godine, kada je Tito samo 4 dana posle Brionskog plenuma delegaciji Subnora rekao, tamo neki govore da sam ja pobjedio dogmatske i konzervativne snage i da ću ja voditi sad politiku liberalizacije. Kaže, neću ja biti nikakav liberal. Ili 2 mjeseca posle toga Vladimir Bakarić, vodeći hrvatski političar, na pitanje novinara kako idu rešanje problema zloupotrebe SDB u Hrvatskoj, službe državne bezbednosti. Kaže, to nije pravo pitanje. Pravo pitanje je čime je Savez komunista Hrvatske doprinio onakvom raspletu na Brionskom plenumu. I političkom i laviku je bilo o čemu se radi. Nikakva demokratizacija. Kad je počeo, gospodine Bjelajac, taj sukob Tita i Rankovića, koga je uopšte bilo? Njega uopšte bilo pre te 66. jula meseca, kada je to u Brionima razrešeno? Posljednji put kada stupaju zajedno Tito i Ranković, to je tajna sednica, martovska sednica 62. godine, prošireni izvršni komitet CK Jugoslavije zaseda, postoje samo 4 stenograma sa toga i na sreću, pošto to nije išlo u javnost, Tito nije osjećao sebe obaveznim prema javnosti u skladu sa tim rečima koje je tada dao, gde je Kardelj ostao u manjini, gde praktički Kardelj gubi političku bitku u Jugoslaviji, odnosno unutar partije, njegova struja gubi. Međutim, Slovenci kažu, mi ne damo tovariša Kardelja. Cela delegacija slovenačkog vrha dolazi kod Tita. I Kardelj, malo pomilovan, odlazi u Veliku Britaniju na lečenje, studijski boravak, kako se to za javnost partijsku i onu vanjsku predstavljalo. Međutim, 63. godine Bakarić preuzima štafetu. Bakarić koji zadnji govori na tom plenumu kad je sagledao kako ide odnos snaga, zadnji se javlja na tom plenumu martovskom, kako mi sad vidimo iz tih objavljenih dokumenata. I on kaže Titu, druže Tito, ja mislim da hrvatsko pitanje nije još riješeno. Drug Tito prema svedocima iz prve ruke odgovara, Vlado, ti ga rješava, ja stojim iza tebe. I priprema se platforma... Da je u sklopu rješavanja hrvatskog pitanja otpočeo sukob Broz i Ranković. Evo kako je otpočeo prvi, za koji mi naravno tada nismo znali, čak ni savremenici iz Politbiroa nisu znali, šaptalo se možda među retkima, ali to je moglo da ih košta glave, položaja, svega ostalog. Kada je Ranković video nacrt Titovog referata za 8. kongres, do tada naviknut na jedan ton ratnih drugova, na priču, na razmenu, otvorenu razmenu mišljenja o svim posljedicama ovako ili onako. Naziva Josipa Broza Tita, dogovaraju se da vide i on kaže, Tito, pa jesi shvatio šta oni hoće od tebe? Kardelj stoji iza toga. Ovo je početak raspada Jugoslavije. Otvoriti ponovo nacionalno pitanje koje nas je iscrpljivalo i rušilo. Šta Broz odgovara tu? Broz ubeđuje u ostalo i dolazi do svađa između Aleksandra Rankovića i Tita i do prekida od nekoliko mjeseci. Oni uopšte ne komuniciraju. I prolazi 8. kongres SKU, otvara se ponovo nacionalno pitanje Jugoslavije. 63. godine je cela ta, koja uslovno nazovemo Rankovićeva grupa, razvlašćena. Jedan od najvećih mitova koji je kasnije napravljen, to je da je 66. bio uklonjen svemoćni šef državne bezbednosti koja u strahu drži celu Jugoslaviju, komanduje, kadrira i tako dalje. Nema ništa pogrešnije od te predstave koja se i dan danas reprodukuje i u inostranstvu i ovdje na prostorima bivše Jugoslavije. Sada speknem da, kad već idemo malo hronološki,
1964. godine u misterijoznoj saobraćajnoj nesreći gine tadašnji premijer Srbije Slobodan Penezić Krcun. Da li je posle te saobraćajne nesreće i Ranković mogao da shvati da mu se sprema svilen gajtan, pod navodnim znacima? Pa možda da. Postoji uverenje koje je skoro nesporna činjenica da je najnacionalniji srpski komunista tog vremena bio Slobodan Penezić Krcun. Nimalo slučajno jer se on bavio praktičnim stvarima. Tako nije bio političar koji je u Centralnom komitetu vodio diskusije o ideološkim pitanjima, nego se bavio raspodelom sredstava, gde će se šta graditi, šta će se iz Srbije finansirati iz Fonda Federacije u narednom periodu, srednjoročni planovi, dugoročni planovi razvoja i tako dalje. I na tim konkretnim pitanjima on je video, suočavao se sa činjenicom da svako vuče u svoju republiku. Tako da je on silom prilika verovatno postao nacionalniji od drugi i smatrao se glavnim osloncem Aleksandra Rankovića i otuda je stvorena ta pretpostavka. Ja sam nedavno pročitao u jednom neobjavljenoj informaciji bezbednosnoj koja je Titu pripremljena 1972. godine uoči njegovog obračuna sa srpskim liberalima, gde se posebno fokusira Ranković i svi ljudi koji održavaju kontakte s njim, bilo kakve, telefonske, susreti na ulici ili susreti druge vrste. U toj informaciji je zabeležena Rankovićeva izjava, citirana. To je vreme kada se usvajaju ustavni amandmani koji de facto razgrađuju Jugoslaviju. Taj proces od 1968. praktično se privodi kraju. U toj informaciji se citira Rankovićeva rečenica da nisu ubili Krcuna i sklonili generala Hamovića. Rade Hamović je bio načelnik generalnog štaba Jugoslovenske narodne armije 1966. godine i Miloja Milojevića, komandanta Beogradske armijske oblasti, ne bi mogli da rade ovo što rade. Znači, Rankoviću je bilo apsolutno jasno sve i dovaju u pitanje i tu saobraćajnu nesreću tadašnjeg premijera Srbije. On upotrebljava reč ubijen. Ja koliko znam, niko... Gospodin Bjelajac je to već pomenuo ulogu Edvarda Kardelja. Postoje škola mišljenja odnosno postoje neki podaci koji kažu da je pre političke likvidacije Rankovića Broz nameravao da politički likvidira Edvarda Kardelja i da ga je u tome sprečio baš Aleksandar Ranković. Da li vi verujete u to? Ja mislim ne. Čitava istorija Titovih odnosa sa Edvardom Kardeljom. Od prvog nesporazuma 1945. godine, kada je Kardelj sovjetskom poslaniku u Beogradu Sarčikovu žalio se na Tita da radi bez dogovora sa članovima Politbiroa, a sovjetski ambasador je protestovao protiv Titove rečenice izgovorene na mitingu u Ljubljani, da smo se mi borili u ovom ratu vjerujući da će biti pravedan mir, nezadovoljan što ga ne podržavaju Rusi za integraciju Trsta u sastav Jugoslavije, a kaže ispalo je drugo. Izjednačio je praktično Sovjete i Amerikance. Taj nesporazum, veliki nesporazum, gde je praktično dezavuisao Tita, je razrešen bez ikakvih velikih posljedica po Kardelja. A da li mislite da je Aleksandar Ranković tu zaštitio Kardelja? Ne. Poznajući Titovu ličnost, mehanizam njegovog funkcionisanja, strukturu njegovog razmišljanja, donošenja odluka, to mu se nije prvi put desilo. Ja mislim da je Tito tako želeo da istestira Rankovića. I ta priča koja je naknadno stvorena, ono što nije hteo Ranković, Kardelj je jedva prihvatio, mislim da ide na drugu stranu, da opravda Tita za ono što je uradio. Gospodine Bjelajac, Vladimir Dedijer u jednom svom radu piše, odnosno čudi se, kako jedan čovjek koji je organizovao toliko pogromaških plenuma, da ode na jedan od takvih plenuma kao on upotrebljava izraz nedužna ovčica. Zašto se nije pobunio? Pa to govori o tome da jednostavno nije mogao da poveruje da se nešto tako može i njemu desiti. Ali ili je taj jedan refleks njegov potpuno otupio, da tako kažem. Jer gledajte, to razvlašćivanje Aleksandra Rankovića, ovo što sam malo prepočeo da govorim, uz insistiranje drugova iz Hrvatske, Bakarića i Steve Krajačića, dotadašnji šef vojne bezbednosti, general Jefto Šašić,
je 63. godine smenjen pa postavljen na drugu dužnost. General koji je pokušao da skloni generala Miškovića u neku novu upravu i tako dalje. Gošnjak koji je nesporno projugoslovenski general, starog kova Jugosloven, on se isto opire dokle je mogao tom zahtevu Hrvatske, međutim na kraju ipak na mesto šefa vojne bezbednosti dolazi general Ivan Mišković. Sklanjaju Stefanovića sa položaja ministra unutrašnjih poslova 63. dovode Vojkana Lukića, a Vojkana Lukića 65. godine smenjuje rođeni brat generala Ivana Miškovića, Milan Mišković, koji će 67. Što je zanimljiv slučaj da dva brata budu na čelu dve službe. To su oba čovjeka na uskoj vezi od poverenja sa čuvenim Stevom Krajačićem. I naravno hrvatski kadrovi. Stevo Krajačić je neformalni kadrovik zajedno sa Bakarićem svih tih poratnih godina u Hrvatskoj. Kad razgovaram sa istoričarima koji advokatišu tu tezu da je bila strahovlada Rankovića, ajde da vidimo ko je u pojedinoj republici odgovoran za postavljanje kadrova i koliko ih je to Ranković postavio. Dobro, tu tezu smo već apsolvirali. 62. godine na tom plenumu... Da li to bio udar na Srbiju? Da li taj Latinka Perović u nedavnom intervju Vremenu govori da je Ranković srbiziran tek posle plenuma, odnosno tek posle smene, da do tad ne možemo govoriti o njemu kao Srbinu, nego samo kao Jugoslovenu komunista? Za razliku od mog prijatelja Pere Simića, ja sam ubeđen da je i do 66. i posle 66. ostao opredeljen za ono zašto se borio u toku Drugog svjetskog rata. Znači, za Jugoslaviju, za jedinstvenu Jugoslaviju, razumevao jugoslovenstvo na jedan sasvim normalan način, ne kao isključenje ili kao srpsku hegemoniju nad ostalima. Da li možemo reći da je za vreme te Jugoslavije Broz Ranković, kako to Dejan Jović je naziva, da je tad je bio slogan jaka Jugoslavija, slaba Srbija, a nakon razvlašćenja Aleksandra Rankovića slaba Jugoslavija, a ponovo slaba Srbija? Pa ja za ovaj drugi njegov slogan ne znam. Ali ovaj slogan Dejan Jović, moj kolega, prepisuje iz političkog govora koji je postojao i stvarno je to jedno ubeđenje koje komunistička partija u suštini baštini iz raznih izvora. Jedan od njih je HSS. Ideologija HSS-a između dva rata. I Bakarić, i Ivo Rukavina, i Holjevac, i mnogi od tih kadrova, španski borci, oni baštine tu viziju kako su je u kući primili. To je jedini moj odgovor na to odakle njima to ubeđenje o velikosrpskom hegemonizmu. Drugi izvor je to školovanje i ta ideja koju je Kominterna preko svojih kadrova ovdje. Dejan Jović u toj knjizi Jugoslavije koja odumire, Jugoslavije država koja odumire, kažem, do 66. Jugoslaviju naziva Rankovićevom i Titovom, a od 66. u nju naziva Titovom i Kardeljovom. Da li je zapravo smena Rankovića i dominacija Edvarda Kardelja, koji sa starošću Broza postaje sve uticajnija ličnost, zapravo bio taj put u odumiranje Jugoslavije, kako kaže Jović? Pa, apsolutno. Ceo razvoj događaja posle Brionskog plenuma pokazuje, s tim što to nije bila više u bukvalnom smislu reči Titova Jugoslavija, nego Kardeljeva Jugoslavija. A Kardeljeva Jugoslavija je bila napravljena da se raspadne. Kardelj je na taj način dovršio svoj najpoznatiji rad spisateljski, rešenje slovenačkog nacionalnog pitanja, napisanog pod pseudonimom Sperans 1937. godine. Završna rečenica tog njegovog rada je da će slovenačko nacionalno pitanje biti rešeno kada Slovenija postane samostalna država. Sličan program, nenapisan, prećutan imali su svi hrvatski komunisti. I to je logična posljedica razvoja događaja posle Brionskog plenuma. Što gospodin Bjelajac kaže da su svi štitili svoje, a recimo za vreme Brionskog plenuma kada je rušen Aleksandar Ranković, mislim da postoji podatak da su 4/5 govornika bili Srbi ili ljudi iz Srbije, a da su svi zapravo bili ili protiv njega ili su ćutali. Dobrica Ćosić tu beleži da je najglasnije ćutao Koča Popović. Pa da vam kažem, Srbi iz Srbije nisu imali taj refleks, uključujući i Rankovića. Nisu imali taj refleks šta znači Jugoslavija za Srbe u Bosni, za Srbe u Hrvatskoj, za mnoge, pa i Hrvate jugoslovenskog opredeljenja. Oni su bili skloniji da razgovara Beograd sa Zagrebom, Beograd sa Ljubljanom, sa Skopljem, Podgoricom ako treba. Nisu razumeli
kako se kreću stvari na jugoslovenskom planu. To je moj opšti... A mogu li se napraviti digresiju da vas pitam, da li je možda da li ima tu i Rankovićeve odgovornosti što je toliko Srba ostalo van granica Srbije? Govorim naravno u njegovu prvu fazu. Oni su benevolentno shvatili sve one parole za koje su se borili u toku rata. Poverovali su u njih? Poverovali su, dugo su verovali Josipu Brozu, dugo mu je verovao, da tako kažem, i vojni vrh. Dugo su mu verovali njegovi saborci iz rata, koje je on tako glatko čistio na pojedinim etapama. Taj isti Ranković je isto smatrao da je možda Blagoje Nešković previše srpski. Nije branio Blagoja Neškovića kao koji je bio jedan od najvećih intelektualaca tog doba u Komunističkoj partiji Srbije. Figuru Srpske komunističke partije koja je starija nego što je to Petar Stambolić, koji je onda ušao u tu fotelju i nije napuštao. Da, zato je Ranković ostao sam. Nisu ga voleli u Srbiji, oni su gledali iz srpskog ugla Rankovića. Koča je imao ili ga je doživljavao kao jednog dogmatu. Doživljavao ga je kao jednoga koji ima pravi prepreku modernizaciji, kako je to i danas uobičajeno. Demokratizaciji, kako se koristi. Ali kad bi konkretno pitali šta, ono što je, ako se može Ranković pratiti na sednicama preko zapisnika ili onome što je neka vrsta izvora, onda i on i Tito dok su bili zajedno, šta traže? Da postoji izvesna disciplina, da ono što se demokratski dogovore i usaglase, da se to i provede. To više nije postojalo. Ranković na jednom mjestu kaže, drugovi, mi se više ni telefonom ne čujemo, što je nekad bio običaj. I doživeo je da ga niko posle ni ne poziva telefonom. A kako je bilo živjeti sa Aleksandrom Rankovićem, koji je od druge najmoćnije figure između Beča i Atine preko noći postao izdajnik i čovjek koga svi izbegavaju, saznaćemo od njegovih sinova. Prvi put u javnosti za emisiju Oko 11 govore Milivoj i Sloboda Ranković. Da li vam je život bio teži u periodu pre 1966. kad je vaš otac bio drugi najmoćniji čovjek u Federativnoj Jugoslaviji ili posle te 66. godine kada ga je partija isključila iz javnog života? Prilično oštra crta. Period pre toga je bio period u kome, bar ja mislim da smo živjeli jedan normalan život i slobodan, normalan, bez ikakvih pritisaka. Čak mislim da se u to vrijeme i živelo jednostavno normalnije. Išli smo u školu sa normalnom decom iz drugih porodica, ne samo rukovodećih porodica. Prema tome, družili smo se sa ljudima koji su bili vrlo korektni prema nama, pa čak i posle toga. Taj plenum 66. ja sam prvo bio u vojsci, u Karlovcu, u ovoj inženjeriji. Javili su mi naravno dan pre otprilike plenuma da se nešto dešava, da će se nešto desiti. Naravno, niko od nas u familiji nije znao šta. Imao sam 10 dana nagradno odsustvo. I ja sam to iskoristio da odem. I tako sam krenuo, sreo se sa Lekom posle plenuma. I onda smo usput gledali te jedinice vojne koje prolaze, kamioni, vojska, ovo, ono, čitali novine. On gleda novine i kaže, pa ovo ja nisam izjavio, nisam rekao, to je tako u politici. I tako je bilo. Došao sam tamo, kad sam se prijavio, onaj dežurni oficir tamo u kasarni, samo što ga kapni i udarila kad sam ja došao, što mora da me zapiše. Trenutak 66. godine je naravno prelomljen time što smo dobili pratnju, uzeti pasoš i bilo je problema oko zapošljavanja. Zaposliti Rankovićeve sinove je bilo dosta čupavo pitanje u to vreme i ne tako jednostavno. I jedan i drugi smo se ipak nekako zaposlili, iako ja 5-6 godina kasnije, ali su direktori zvati na odgovornost. Imajući u vidu sve te okolnosti, koliko je bilo teško organizovati sahranu te 1983. Medijatori u celoj sredini je bio Savez boraca koji je praktično trčao od nas do njih. Ne bi li se nešto organizovalo. Mi poverenje u državu nismo imali sa, rekao bih, jakim razlogom i nismo verovali da će bilo šta od toga šta je dogovoreno i šta smo planirali će stvarno biti realizovano.
Recimo, nismo dozvolili počasnu stražu, zato što ne bi bila adekvatna. Nismo prihvatili, tražili smo, zahtevali da se Tito ne pominje ni u jednom govoru. Naravno da nije išlo i da to nije moglo lako da se realizuje. Tražili smo, s obzirom da su oni odredili 3 govornika, da jedan govornik bude naš, da neko u ime porodice kaže par reći. To je apsolutno bilo odbijeno u istom trenutku. To nije moglo da se desi jer bi tu izgubili neki vid kontrole. Imali smo čak i rezervnu varijantu da ga odnesemo u selo i da ga sahranimo u selu, ukoliko bude problema tamo. Međutim, ta masa, ti ljudi, to skandiranje, kad smo izašli napolje, ja mislim da smo, to je i šok i stres i stvarno je jedna neverovatna situacija gdje vi imate po nekim procenama 150.000 ljudi. Iako je Tanjug objavio da je bilo 1.000 ljudi. Jedva. Da li mislite da se kroz političku karijeru i život vašeg oca na neki način i prelomila sudbina Federativne Jugoslavije? Ono što znam to je da je Leka bio Jugosloven. Apsolutno Jugosloven, posvećen ideji jugoslovenstva, stvarao je tu Jugoslaviju, borio se za nju. Sve što je radio je u cilju jačanja i rasta Jugoslavije. Mislim da je bio jedan vrlo pošten političar i pre svega pošten čovjek koji je imao razumevanje za sve ispod njega i za one iznad njega. Možda ga je to i koštalo svega. Mislim da je bilo, kako mi sada iz ove perspektive izgleda, bilo neophodno njega skloniti da bi moglo da dođe do raspada Jugoslavije. Znači, mislim da je to direktno vezano jedno sa drugim. Ponovo smo u studiju. Gospodine Bjelajac, kažite mi, kako je to da je vas iznenadilo što je sahrana Aleksandra Rankovića postala tako politički događaj par excellence? I kako uopšte da je Aleksandar Ranković od čovjeka koji je prevashodno bio Jugosloven i komunista postao simbol ugroženosti Srba i srpskog naroda? Pa to se jedino može u onom trenutku razumeti iz reakcije prosječnih ljudi u Srbiji na ono što se desilo na Kosovu 1981. Oni su jednostavno u toj pojednostavljenoj priči ili legendi o Aleksandru Rankoviću, koja je bila neka vrsta opozicione legende, nasuprot ovoj partijskoj dogmi, smatrali da je on bio zaštitnik Srba i Jugoslavije i na Kosovu. I kad je to puklo na Kosovu jedva godinu dana posle smrti Josipa Broza, oni su instinktivno ili po nekom osjećanju otišli da odaju posljednju poštu i time iskažu svoj stav prema onome što se desilo 1966. godine. A što je dokumentovano da... Pa vidite, postoji i u arhivama izveštaj specijalne tehničke komisije na čelu sa Duškom Rusićem, pukovnikom, potpisana od generala Ivana Miškovića, da nikakvog prisluškivanja nije bilo. Gospodine Simiću, da li je ta sahrana Aleksandra Rankovića koja je spontano okupila 100.000 ljudi i kada su se prvi put na pravoslavnom groblju čuli aplauzi, bio prvi masovni ustanak Srba protiv titoističkog režima i te rasklimane Jugoslavije? Pa može i tako da se tumači, mada u tom događaju jedinstvenom, prosto u novijoj istoriji, ne samo našoj, da se nekoj ličnosti na sahrani kliče i aplaudira, prelamalo se mnogo štošta. Naše kolektivno osjećanje nepravde koja je naneta Rankoviću, a ta nepravda se ogledala i ogleda se sve do današnjih dana, da se sve zasluge bivše Jugoslavije pripisuju jednoj ličnosti, a sve krivice drugoj. Što je naravno kad smo kod ovih ličnosti kojima se pripisuju zasluge i krivice, postoje oni koji kažu da je Rankovićeva sahrana rodno mesto politike Slobodana Miloševića. Šta je mislite o tome? Pa da vam kažem, to je već godina ili 2 godine u kojima teku rasprave o promeni Ustava Jugoslavije, promeni Ustava Srbije i to uz konsenzus oko promena u celoj Jugoslaviji tada. Međutim, Ivan Stambolić koji vodi tu politiku u svu dužnu opreznost i tako dalje, on stiče u Hrvatskoj, u centru politike Hrvatske, stiče etiketu velikosrpskog nacionaliste. Ne kažu šoviniste, ali nacionaliste je u centra hrvatske politike. Prema tome i tako minimalna politika ili taktična politika u odnosu na ono što će svojim načinom predstavljati Slobodan Milošević je već bila od branilaca Ustava iz 1974. godine osuđena.
Ne zaboravimo, taj ustav je promovisao... To je bitno, verovatno, ako govorimo i možda slom liberala koji je onako tumačen kao neka vrsta ustupka, tako možemo reći, gospodine Simić, ustupka Srbiji. Pa ja prosto mislim da političko rodno mesto Slobodana Miloševića ne treba menjati. Nema razloga da se menja. Kosovo polje. Ono je Kosovo polje i rečenica niko ne sme da vas bije i ono je 8. sednica. U međuvremenu od Brionskog plenuma do pojave Slobodana Miloševića desilo se mnogo događaja. Pored ostalog, Tito je eliminisao i drugu političku garnituru u međuvremenu Srbije koja je bila, bar je tako profilisana, kao potpuno suprotna Rankoviću. Govorite o liberalima sad. Da, Ranković je bio sinonim jedinstvene Jugoslavije, kažu centralističke, kažu dogmatske. Nikezić je bio simbol liberalističke politike, potpuno drugačije, koja je tražila samo ista prava koje imaju i druge republike. A isto su prošli. I onda se postavljalo pitanje, pa hoće li se, i to je postavljeno u jednom razgovoru srpskog rukovodstva sa Titom, samo post festum. Tada su jedino bili jedinstveni posle smrti Milentija Popovića i Tito je morao da se povuče. Prvi i jedini put srpsko rukovodstvo jedinstveno, i Draža i njegovi miljenici Latinka i Nikezić. Draža Marković. Međutim, Tito će kao i 10 puta pre toga uvek naći načina da napravi pukotine u srpskom rukovodstvu. Ali je važno, pošto sedimo u Srbiji, da se kaže Marko Nikezić tim raspravama sa Titom pre njihovog rušenja je rekao da, mi jesmo za reforme, jesmo za promjene Ustava, ali ne može promjena Ustava protiv Srbije. I to je ono što je liberale koštalo. Na kraju smo, mislim, moram da postavim jedno pitanje koje vi, istoričari, ne volite, ali zanima me, šta vi mislite da Ranković nije srušen na Brionima 66. Koliko bi istorija bila drugačija? Da li bismo imali Ustav iz 74. i da li bismo na koncu imali rat i raspad zemlje? Vidite, to nije pitanje za istoričare, zato što ima onaj deo šta bi, kad bi. Mi možemo da analiziramo ono što je prošlo i kako je prošlo. Možemo, slobodno je svakome da se pita šta bi bilo kad bi bilo. Šta vi mislite? Ali da je možda ostao Aleksandar Ranković u ovom trenutku... Da li bi bilo bar tog Ustava iz 74. Je li to? Možemo reći sa sigurnošću da toga bar ne bi bilo. Ne bi mogli da tvrdimo, jer već i Ustav iz 63. pa čak i Ustav iz 46. u kome je traženo da i Hrvatska dobije pokrajine. Znači, dok je bio u najvećoj moći Aleksandar Ranković, on se očito tu nije mnogo mešao. I Moša Pjaga je morao da se povuče pod pritiskom iz Hrvatske sa svojim predlozima o autonomnoj krajini i autonomnoj Dalmaciji. Zanimljivo da je srpske interese verovatno najglasnije branio Moša Pijada. Pa branili su i drugi. Branio i Slobodan Nešović, branili su i mnogi drugi, ali je postoje način da se... Izvinite, krenula je muzika, znači samo još poslednje pitanje. Koliko je, šta vi mislite, Ranković zaslužan za mit koji je stvoren o njemu? Da li je to posljedica njegovih sposobnosti i zasluga ili možda verovatnije samo stica istorijskih okolnosti? Pa kao i u svakom mitu tu se prepliče istica istorijskih okolnosti. Nešto zasluga apsolutno pripada i njemu. Nešto naša kolektivna potreba da saučestvujemo sa čovekom kome naneta nepravda. Nešto ono što se u međuvremenu desilo, a što se verovatno ne bi bar na taj način i ne bi baš u to vreme desilo da tog nesretnog događaja, tog prekomponovanja Jugoslavije nije bilo na taj način. Najveće verovatno afere u istoriji Brozove Jugoslavije da nije bilo. To jeste nesumnjivo najveća politička afera, ne samo Titove Jugoslavije, nego Jugoslavije u celokupnom njenom trajanju od 18. do 92. godine i istorija bi se svakako drugačije pisala da te afere nije bilo. Jugoslavija je najveća žrtva te afere. Tito je pristao na tu žrtvu i to je cena njegove neprikosnovenosti i njegove svetske političke karijere koja je počela da se gradi već 5 godina pre Brionskog plenuma 61. godine. Ovdje moram da vas ustavim. Gospodo, hvala vam što ste govorili u emisiji Oko 11. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Ostanite uz RTS i verujte našim očima.